Fisa wunyu odifu na odifu hyem koma nka bi. Eyo nipa na ya sadia no. Eja we enyeja, eyo wini, enyeja ekrofo, enyeja obi oya dai. Ayo obi oso abemben. Anragwa mabo me baby obese me dey fa eniema 18 bundles. 18 bundles ni nyina ase makofa ngwa baby sintare. Ni nyina ase. Se ka odifu a waben a wacha eye menkwa na maka. Ni nyina ase o me abofo se fo ayi. Di kanye program di kan aye sha se won fin champion mienu ene aduonu enumi kra enye asem ketekete kra eti tentam no a yenko ma ye papa Dr. Bishop JY Adu yenko ma na kwa aba ye ma na kwa aba wi a yaba na asentire no ye de abetudwa na afi ye ne no ahyase na ya pone ho na yakọ enim ho no papa nyame aso wie nka o Emen nka so ye mo akwa aba nso yo buru na apomu ti say yehu adom brede ya breba ho ye brede obebre obebre yehu adom no nso de otimi say adom no nso odom because me hu no me say papa still I say nkokora abo no nya ntomu yi still won ne da so ho no yehu an e da se emre kakra bi ta na me kokora no me ne metiefo yakọ ne suma sem ne de hina nyame ya ye da no ya kumase bro no bi zo se da nyame na me si so no so na me je se bi ku me je kwadofo me ye adwumaden me ni fredi be mfie num na me hye adwumaden ase afuo mu adwuma siati manua bu 12 years na me buti manua me to abe me twa abe no apetese jese no taxi ni da e do home papa ma me ye kuafo di omunya no a no nine ye nya wa homate na wo ko no fafam 5 miles ya kuafuom ofa awasa aba di sayina na brother sister no me de go school so no na dam say adwumaden no mesia film kurabere mu aka mo ti oso me ye adwumaden me go school ba no masa akodopa akoye wei every blessed day bia adwumaden o ye adwuma sa me di be wura nyame adwuma mu no na me master wo training me no on kwa do stretch me che wo bia o de akwa bi akwa no awasum sada ya kwapesa me da na do be no ndu ma soro ho amake no miensa adwuma sa na ade achi na ade aso sa no me kwa fu me kwa me ba wie so fijo ya me te me ho afi kura na aye den ene me ana me ye madwuma fa me do afuofuo bi enu aduade bi enu ami nua bi gaga me konference mamu edo ebru nkati enu ado bibia tomatoes ejina musa me de ba kumase ha so ma me home ebrade adom oba ode no ma me so ye ni doyefo ibi so ba no okuram de o hwe hasase da nyina ye de doafu na obi ansi da ha doafu kakra ko dobi ntunkum so ko ji asase wo manson kra me doafu da be ye se da be ye so fujuma na me koba tesa me no o ka che me se me trust the whole day mami so adwum me hona eje yes ameyale sa ti adwumaden ni nyame som no na da so kura wa asela no kura ba ti me home se ka se me anam kameka e de ma driver ni anam ho keka mo driver na me huriye de me kwa kro me ko ba bi o me anam kameka e ka trata excavator bibia binimka bibia iti mi hu ni se
ɛna boa me ama me mmo akɔkora no gɔma tipemfo bebiri agogo di nyame nhyira no so ka ho ba ɛsɛ sɛ nipa so ya na wobɔ ho yɛ adwumaden ɛnya ntena faako ɛdɔm egu mesu graphic kura mba abɛgye yɛ mo ahunsuwa no yɛ mo nkura hwee di sɛ wo fa no saa so ɔmo nyinkwa na ɔmo wiki te to da bi a mekɔ ba bi a memfa akora bi ankɔ mepɛsɛ meyɛ adwuma meso bibi mu na meyɛ nti ano na aboa me pa na awurade a ɔte me mu no so onyaa me mu na honhom a ɔde esi me mu no kanyaa me papa abusia mohu enya asem ketewa enti papa suma asem kakra ene ama woda so a uhuna na stella semrante ye ne mu no ene wabo ntofua ede amaye no bedi ka aka se ene ya ye nsira fi se wote a wotim se asoro kra ekoso ena yabo modena na wose da bi ebusua de meba enti e wo se me ma ne mre kakra na edi nkomo enti ene nkomo die na nkasa ye bedina papa 31st enkom sha wodo anyame nam ne so na ode ma oman yi na ye da sori ya asha ase na ye adwuma ena ya ne ma ne ye nwanwa no ne nkom sha ne de ma ne de endem sunko no ka ya ade echi ya napa to no no na nsori no ne ye ka tente papa de o ka no a okoda ne sei na asha ase ba de abebom titru pa no o se eye Kantamanto enne manya ne nte se oboase nso edwa ba ko ho no mu a eja demu a me ne mo kasa sisi a ye afa ni am yense ntwofo no ko no makohwe no kura ewu mu tina ye se eja hyehye a wo utie papa nkomse na o sha ase no efrisima be se nwotwe ho edi kosi du ho no na se eja hyehye we ebebu mu ho na gina pa ti ye behwe nkomse ni nyina ni titru eja hyehye na sha ase no afa yi wo man boni bi ana yayo afin ene na saade a ene na anusie no ene sei kwa be ne beba so a ye betimi abon ba na kakra aka na emaaye no enka ensi biem ti wei ene ensem a ye de papa ebedi nkomo na ya sori so ti ken ho na ye ncha ase dindindin papa wodi ka me ehu ti we mi nse dan house a se wan kasa ye hu ne wo ka ube wan se bi ade be chi ne ye bo wa mane se esi na eko eda so a wo ho ya na wunim ne wo ye bre no so se komsha ne sha ase se ba Abisham da se ba makwa aba o de adwuma o wura mu ache unimu ana 31st December komsha so ba ti unim se de tie se de wo kan no de be chi 31st ana danu ada kwa de be chi no na minim hwe na nyame honhom bi sane be si me so a ana honhom na kasa fa me mu ana ma na ye nwanwa no enye de ya twere na ya ko plane ti me ba so da ma minim hwe ne be ya sore ya ye bibia na duru ta ma ye ko honhom a na nyame honhom ne sane pe wa take over o kasa fa me mu keke ti ba sa ni nim de okan ya na maka ti we no me bre pa nipa ba dodo mo bi fira chichiri ye hwe omo ma no bo anopa be no nkono ansa na ye wi omo ti ya nya bibi ka ma no ara fa meda ne da so ye chi o wa se so my member say abofo no hyenkom se eja be hye afuwe be hye market no store ne no ma bebi ya se ankara Kantamanto eja hye ho nyina yem hye me pa ze ho no ma so no ma bebi ewo source ne no ma o di na me so ma ye se me nsofo ma brand ye se ma mo Edebia man receive course by 200 course there. Me receive the eno kwa ma brekesi e che ku adwuma. Eti ba ya no ana. Yes ene. Mesofo no ma frefre.
and Crasso Mana more Kantamanto no. The Yamen Chade Fro or Chimay on the Dimutinti by the flowers were coming in the hour free now. Kawakuma to you had a beer maha. The flower was a had a beer, the flower, the Yamias. Na me bom paya ma omo ko ka mu no ahomte obi o no o de asi no onko Kantamanto ho da nti onima de kura asi e ho na fosu ai fa fira bruchire ba ene no ma e kra fa bruchire nyina ho na omo de ba na nkrufu abetoto akokọ okọ me di sa no ma ni nyina ahye no adehwerede kɛseɛ papa nti Obama mane a mehwɛ ɛno apa na minya TV ɛhwɛ sɛ mehwɛ extent of damage a akɔso mewira foi na tsa nwumre sɛ me sati obi sɛ Yakufu adodi a mintimi nkyerɛ so ka sɛ omomoa omona President Awoba do mama so adechi oba tu eyi a omotuma boa ya mo because o hwe ma me ba ko se de na wura ho enema wo so akofa de ababuro nyen nye maketo a ni nyina tele ni ba ko na video de puma de na material de ekoka material nyina ahye je se ho no se de asi ahye no wura ba ko a wodi nkomo o se e fe bibi sofi Bible crack and once and say we able no just no obeba no eno na wotim so o mu di gum I said yes ahye no papa ano na hye enkom hye ne baseya papa aya na de edisi anu ni ho the last no question ni ho mu asem de obi enu a owo antidote ji Nyankopon no obetum afa yeso ahye ye beka no alright ye ntum onye ho hwe obetum afa yeso amayaka ye betum aye ho bibi na ni nyina agira de owoso no okay na sa beti ase papa o de mawa on na so peso si ano besa de ano adura ma o sa ono na obesu afa no ona baby says papa de o ka kire mi wadama ye yehu bibi ne be yi a ye maye se de eduru ho no Yesu di na nim butu fam na wo sunye o ka kire ne papa nse ja se betumi a makuru wei ntwa me ho nko ne ntumi ne sese me no ma no a eja wo pe na enye ho obi eni hu a o nyame so tumi se o ka che nyame se wo se na ebo wo yi akere menti me amakotwetwam eno de na ya dada asem okay west de obetima ya na se obe papa na che na se opene so ba e se o hwe Bible mu a Amos ngoma no ma ya tia se Onyankopon ri nye biribi jese wayi na gina di akire na nko adifo nansa Amos 3:7-7:3 Ewurade Nyankopon ri nye biribi jese wayi na gina di akire na nko adifo nansa nti bibi a baba bia onyame be yi akire na adifo na nko a se na ebawu ne be yesi na bibia so makwa eba with purpose me kai jashishi 2012 and thereabout nkomhye no basa man krofu di matem di open na sinti na yes I normal afide du juma nso to nyina na akateche afide di asofo kwa di matem kase nye biblika sofo ba kwa aja sare asi nye biblika o meboa asi nkomhye di biblika bi wo nkomhye any method okay Ni say one method be say your fasting David. Okay.
di odifo bia ewo akwa ahuro bebira wo fa so enya message obi wo ha o die sunu na yi a kire no aso da hunu plane onyame de no bi adome me da sore na me hu se we na me so ho da hunu ye me hunu plane na se de me hu ye no saa na beba eno wo ho ana ye wodin a wote no wasum se nyame o ka gu wasum so bi gina won chen a wo ka some yes okay no especially one nye nipa nyina na nya eno your voice but one to boase a obonsam so be this okay the no what ya ehiama experience what ya bre no wa ye what you with that ache ana bi onso so no on konkron be si so no take body said the 31st year ya eno so honhom no na si so a wo ye na adwuma abofo no basa wo de wo da nchen ti de obeka bia ne no mo be bia ono na ye ahoro be se nanse num ana di adiye eba okay ebi ye da yeso ebi ye te se de obi gina won chen no wo ka aso nsem ebi nso wani so wa wo to wa won ye bi wani na hu no ma na ebi nso se de maka no di sa no nyina no enye nipa da sani ne control Yakopon na ya de masua na mate ase kakra na se onyame pese nipa nyina gini di se ono ni Yakopon na chiri nanim obi ani ho enu ntina ode nkom hyeba no Korinto fon medika no chapter 14 ho no o se nkom hyenye wona wonyi ni dia okay na ye wona wagidi dia kom se nye wona onyi ni dia me ye wo mo gidi edia okay si nyame de nkom hye no ba o de ma wo mo mbagi di enye wo ma agi akinye se enye lokore ya gidi ye se na san na nkom hye no ba ya radio station TV station ye di matam se obi ekọ fi a ontoto odi mita okodwom no opon dwom a onu ni mita ni jande be hihi ye di matazama obi se wade ne nkwaya aka na hihi o ndum no nsei kwa ni ntin so be ma ofi a sha so we de we e so wo yidi etu wo yidi no ye fo so de se yidi nkwa 200 awa yin tu ko shi obi fi a wo shi wi a do be fu se de wi ase de etie edwom di batama de che ya na kantamanto che ndi minim asema ombeka aka foforo na de ye chire ene de ma tiefo ne ahwefo sua ye di pa nyina na nim honhom asem me a metiwe a ma ne honhom na nantem fi aduonu mu enan ne afi yesim no edime ebi wa ka fa me ho nkwamhye no e ka fa me ho pempia maba mate wo kan wa sorry ewu ebetimi yesim ampa esi na ba ebi kura basa me nyini me a fa me so aka no etimani so wie ne ye ka kire no na ye me na sire be de na aye ho so to wa na be to na ne nya ba wi am so buoi nyam pa cho fa cheme Sakaria no ye odifo kese nyame sofo kese wanyi wa ba akura wone na yire Elizabeth omunwo ba no okọ na sofo dwuma so a woye na sofo dwuma wa hye wota no so no ohu obofo so obesi ho wo hye no nkom so wo no yire Elizabeth benyinse wo wo baba ni amobofo no anko na chinyero ba wo se papa da we be da na ye ho bi mu ma bo akokora de medru ya mi be ma ahuju awie me yire su mu ne nsa bi o bi o adu na e be de ya jamawo wo se he nyame asoma me obofo gebra me ma be cancel ma kire wo nyi bi wo be toru mum akosi se nyame asa no bebam afedie Sakaria sheho wa sheho mpi ene mbo se papa ko sheho ache na de onu kwa na sheho tanuma curtains afa ho nyina
omo kobia ona ogina ho de ne nsa ne ti na ekire ekasa Zakaria 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 ubatonu mumo kosise nyame asem beye ho odifo Zakaria Zakaria ye ubatonu mumo kosise nyame asem beye ho akiye kudi payira o nti se bi da no keka ne sema ya na ya mesre ohu bi da wo kura na waye wadwuma province aduonum no da bia afi bia titu da bia wo hye wonkom na ya na ekwa akogina 31st na se dodo na anim no wo kura na bi ba to da wo ankasa agi bi ho achinyi papa we de ye ka be de fa be so no kura na ma bato nkense we de this is see ansa ya bo me so am say eh sa de o mo kan na kura asem lamba ti sana etie okay na wo mo nsam de na dika ka anya any method any nkae bia nti no bible ka kire nse ye ne aye nye honhomofu a honhom no ye nim no ma ye muhu atan adifo no na ese mu buhu atan 1 Corinthians chapter 14 verse 26 going no adifo no de ba anu na abaasa ankasa na wona aka no muhu atan fi se wunyu adifo a na odifo hyem koma nka bi wo de wunim na de ba nkora wo yemfa oso nkasa ada enye wadwuma no nye wadwuma ti wo ka bia wo ha obi kura o kakasa tie nyankopon odifo Isaiah so o kan 55 no verse 8 9 10 11 o nyankopon say enye makwai ne mo akwai enye madwene ne mo adwene said ye wosoro kronse asase no saara na makwai ekronse na asase na said ye osoro to nsuo manofo asase na ogufuo dua na gudie na ensan nsuo no nsan ma asase so no yesefo asase no ma no baiba no saara masem efiri manum ba asase so beye yese wie die nti amesoma ya no ansa nti yakopon akwa na ye different from nipa de ne ye dwene se enye yie no onyame eye ketu abi ye dwene se we de be de na aye ho no onyame de no nim se aye ho abi de nipa ntimi ye no eno no oye wow abuziafo yeguso ye ne of opinion Bishop Dr. JY Edu New Jerusalem Chapel Sokoban Appiah Kumase won yeguso ye ne di nkomo 31st nkomhye wode eba abonten de edi kan yi ne tie ene yeguso ye twe nkomo ene nyina papa ye hwe oka bibi oye kira wodo ebeba so wo man mu etututu ebe nnamu ama aposifo atutu nipa ebewu moje ebehwe agu ene ade ma yenyina ha no na memisa we papa enu de enyansiye ye betimi aye bibi ensi kura mo betimi aye bibi se me de ejai de ye sample a nyamo anka na sa atrarata wo se obia wo pia firi wo fi a dumomita wo kodwam na opon dwam na wo ba dumdwam mita antidote no bi no na obi baby sasa ade na yenkodu mita yenumwe obi oye coast okra beka na ne memra na mise na ase ho na nyansa no ne adwene no wo onyame akasa no e kire se light no nkane anyinam nkane ayeso no ho beba asem nti se dum so no beba sa be catch fire ye Bishop JY Edu na kobo paase yemfa jankotutu and o dwene sa la wa dwene no o ye ketekete bi wa dwene swa ketekete
wotie nkwamhye ni wi a ze so ohunu adwen bi nyansa bi se ye dundu mita na de ye yesi na ka hu nyansa bi se bibi besi ana bibi ba so atase nti no se dundu mita na chinye nti ana tibom nkoso nti bi a wo adwen ko mfa ma no asa chinye no na woje mi wo costo so esi so mintim num no na de na esa me ye wo ho mintim num no de a asese me yi obi tena ho ana obi ben ho Okay, day and night. day and night Okay. ko abruchira omo so wo mfidie ni no ma ho bo omo high nipa o supervise mfidie no Okay. anadwo ni awie mo baba ko ye adwuma Google station omo fidie akese wo fam omo de yi na kofam ho akon babasia wo fo yi na kofam akọ supervise no ma ukura ho bedwiro yes that adwuma be die ahadi ehu ntimi so me say saadete within an hour bia so dey afidie ko check say bibia e weke Okay. sana bruni e na de ni before am pese e be boka aye bibia ade bia bibia je se kabam nti ye ko store no office obeja asusu ama de acha se obi wo ho a utua meka o supervise ama de achi na ewia foforo Anya say oh me cost on ten me nko stabilizer bi mesi won na eno regulate light na sem bibi atimi si ye mpo obi o no ma ebesi kro betimi aso ano na damage ni nya kese sa ye wo fire extinguishers akese wo esi no ha obetimi bom a no ase why na eno de ye mpe ho adwenu ye wadu ni ebedi na tama so si jabso eno obi se o mama police for matching na many people for na aya akwai na so de mo adwenu susa mo adwenu wo fo nye nipa dasa ni bi nye ndc na ye hwehwe no na nya mpp na ye hwehwe no ne bredu se wo se ba se eba na ejina bibi so na manaba sunsumu e wono ma bi a ekoso sunsumu me di firi ho ba wase misa mojahwie go no so a utie nkwamhye ni din a okase bi ose aba ya tuye na ese nipa bebiri mojahwie go no ko ensia kodada na dudu ewu ne no enuru sa moja no a ese se de fie go no disese ebe fa ka nkwanchi aso ebe fa insu bra ne ebe toto so tie nye yi aja be shinkufu be kum nipa na afofel se whatever promise ya ho na metimatu amanyofo efo se ya omo kwopere konwa na munsusu mfere nsumai kami bibisa se ne na papa de wo kan de ne se ya anum no tumi di aye pe obi president o pe di mp o pe di nti eno ho akatua na ye betua na afi nsumai ya wo makofere anena makoko nkru so Togo Benin Nigeria India akofrefre akogigi nsumai so omundo ba won mp me ba won president me ba won we and also dey no kura because na me ba ko Togo ese wono ya wada na omo visit no amanyofuo yi bi it has been alleged say womo call ho na ba ko kura de ni tiri anye ye wokọ ene sa adan na maame na nya adwuma nti ono sei no okosi akire a wanya kwan hu sa maame no enti no kura pa abusia me ye honhom ni kese se ka odifo a wabia wacha ye menkwa na maka pa no say the whole system no mu dia no kura menkwa na maka ya odifo a maye odifo dwuma che enye pastor fo a mo twetwere kura mo de mo ye pastor ye nka mo mo nya difo ye kasa nyame difo a tete o ma me no mo hye adwuma sa na beto wo mo masa fo mo nyina ewu
my classmate was of Udium. A bit yasia no wana unti my ye jumana chenti minim the America. And now Ghana has on a matanacha. So my work friend is one more. Now, on my be my president, on my MP, on my way, on my way. A be all betty my challenge in a door swan. Be a home be did the BH. Now, o ye via Kaiser or Beji Nechefa. Home be a we are Sibia. What tin you? So ye yame home. Oya bosom ma moata honhom bia ye honhom na duane ni moja Papa sisu bi say nyame honhom so ye nyame honhom say ma mo oya bosom oya de ben oya spirit woni fufu woni banku ne chefa ye moja nyame de enso ka ho nyame de ka ho papa what dey chi mu yi ba tu brother ba chirisi adisa moma no etim kono hweso aduonu mienu kono ose erekamea yese ade nyinaa mu moja na wode te ho moja ngu a bone fa firi mba tuba ka teto no Israelfo Moses breso obia ye bone a esi ofa na ntwini yiku na ntwe na moja na ye ne den ye de pete aso ne nwoma moboy ni bibia aso na ntwe ni ye yes over the year why they moja ye okra afi ko ka chi kura nyame de ne ba na ne moja aso unibu baboro no afi Matias usia baboro ya unim na me ye sia baboro na fe aye practical so no afi Matias nti de no won ti ase bia no de akwa kosi no no onim nti ye kire ohun masem nipa bi bewu me pese me gi nipa no nkwa ye de na wura honhom a ebekunu ye bibi enye yie metim de na ntwi adane no ade ne moja na sevu no metim de odwan moja adane asevu no unye difu a wonti ase unye honhom ni a wonhunu na se papa de wo abosom se he na se wakano sa and so spirit bia di moja da enam so na am kan ma yi test no ere kamia sa di na moja na wodete mu moja nhwe ngu abono fa firi ba ti wo kwa abosom wo se wo pe MP adi wo pe president adi wo de wo kotua sika se de a obeje de wo pe na honhom no beje de wo pa on the force me na kwa pa ba yi fen fabia kwa pa pontibia ono na be ponti ase we na mepe nya wo na wo be kire de omfa dabi honhom bia no wo be kire se wo de wo pe na wo de ma no me teacher bia no o kire ma de dia kofojo na kwa pa uti na kana yetwa ma pa oso obabo wo to ma na ma no kana omomo ahwene ni ade nti obo ana na ahwene ade do ko teacher me mpa me to me pa me nsam oso yo fabre to dumiru na mo sabu obo wi a o ko sebra afi na aka de me pe wo to na wo so mpa ho ano pe obo wati ase abo mo obesa abo to dumiru ko se ho ni wo so wo se ho do poto wo se me pa me nsam oye wa ye nsam de aka de oro so pe sana honhom motie wakwaji na mu a wakwaji na drive no afi wo bie kwa wo fie kwa ama no owo kwa so obegura ho no yi ne ono so pe and your page na ye moja this is said there adaji ni Ghana ye be hwiri nipa bebiri moja begu
Nanso papa ne sa manyufo ya ye kan se wo mo kọ ekọji suman no ne abosom kọ abosom ne wo mo anso no wo mo sa aba mo asori dem ebe ginyame anim mo yi so mo petumi no a omo wo ye bosom wo ye komfu wo ye sofu wo ye hwan yi o mbaba ho be bi obi wura bi adi tumi ni bebe bi asie nyino mo konsamanfo nyino mo kofre eda ho pro nyama me ka to obi so o wade we dey say nye we nye sumasem eda kura de social media no ba bo abu no wadi so we dey nye ka de ye ka obi ka so bo wata nipa no me ntai obi awiase ha me Bishop Jewa do amnani me ni tamfo me ntai obi a go me nipa me penokore ba me ka mo te se dia me ka nokore na to o pa timiti ko enye se metao ye nyina hu sa manyofo no o mu nyina anye ba akofo me pensa sa wo de ahye won mo dan se ye mo obi edi se bi a obi abe MP obi abe president ti on ne koye there bi general statement ni ti hwe obi MP obe consult me obe ba mo papa bo amnaminya bo we yesei minim se we MPP we NDC me ye masade bi kura ho a do me MPP sympathizer me ye MPP member so na for NDC for me team o musika so o mo fa nkopere o mra che bedwa bebre okay na se tawo bi emoja na sem na wo kaaye no nkwa binam kwanhia mu o ye kire ya na me nyina na di ho fo de ya bi betimi asi eno de ebeba se moja number of blood a omuhia no so sididi a menye sure se ene normal beba fam nti ebeto abe nkom hye baasa ndi CMPP beko umbekum nkrofo nti eba ya nipa be se sipa ne wuye edanya me asese nipa mu kese de but still honhom no de moja no abo wonsem na wie oto no de obeje ne de so papa ehia mpaebo adi na sutumfo Jesu obam na ye Ghana fo nyina ye bu ye nkotodwe gu fam esre no se on twitwa ne ye Jesu omani mpanyimfo ba wona so ebehu na bibi wo ha ye ya na me ya so mamu mpanyimfo baba me na so me yo mamba pa eba ekame obi okwa no e masorba otukwai eba ne se me mfa ni agro me ya konchina bompaye na etumba na saa so no mampanyimfo ba eba boa ye nyina ma me nka ho ntasem kakra mampanyi kofu ofiri ho no na oteso na MPP Asante Regional Minister fairness me you feel oh you suffer boafo me kama sam kakra tama second ebeshi no kum nipa no nkom hye baasa te se dia ba ya waba me hai the need FM for frame se me si nsuo beto amana ahye nipa bebiri ntime mechirim se nsuo de eto ede ne jati me hye nipa na se sa na awrade aka nti pakwasi mespaye me interview na me guso kanwa da bo adwumre nonum se na SK buafo watika bu ko na wotie ekosoro se ejaro ebe shidipa asu otozu jaro be fo ba shidipa kudipa bebire nti wanu second no jaro ehase ehim nkurufo ti anaso teno ba no se dabi sofu ina ne gu asem so ka ena ade no abamu mesa akopɛ sofu wo so poku ase no da ne kan nani oba be hu me oba kwa amatome na ohini bi me wo niti no ohini bi enso akwasi so hiam wo ni fie opa me chew
Ti mi wie ya na se me call him no ho. Ti ma ma fie straight. Ti mi sa SK Boafo oba ho no ordinary complimentary card be ja asofo nkuma no. Ti ba no so papa bi aba ha. Mo ama ya compliment card. Ti me hwe ese na mhu say yo no a. Wo se kwam bia eso me man hu me bia me man hu me. Ti long last will be hu me. Oba kumase na beto me. Wo se onim se nkonhefo bi da so te ase sese. Ono wo ye sofo so mama na asusu no. Di nkwamhye na wo ho nyina ye bede na yesi amo. Na so mo wo adwempa wo tim. Wo ma no ho do. Obu ote a obekasa be ba so tim nche ko enya no kre yesi a na yetim no wo no ba na eba. Mesu mini ho ahode. Ghana fo tu anamon ba ye be sire ye nyina be sire nyame. Enti do ye ne se papa me ba asem we ntina ho. Okohu sofu panyin yinka. O asofu mpanyinfo okroma. Wo frɛ me. Ye nyina kohyia Pantinu asɔre kɛse mu. Tu ye nim se nkomhia eba afi we nyina ma hye nyina no. Wo hu se bibiri aba de aka ne de. O ma no ma esi ano. Ti o ma ye hyase more or less eternity se ekuo no. Fie da bia ye kohyia ebo mpa ye ya akɔnkyene. Ni asɔfo mpanyinfo okumase ye nyina. Abusuya yesa no. Nkomhye na aka ni nyina amabio. Wow. Anusi. Follow year SK Boafo sam tiki nkomhye no bio. Ye ni asɔfo no hyase na ba ko mienu bia na ba. Efiri okɔ ye di gu so ye bompa ye ya akɔnkyere sa enso so anusi. Efiri na minhu ni bio. Obi enu a wo gina ma oman. That's a free say ono ne bretwa mu no. Se asante mantem so afo no obi ene won ma watimi no wa free akonya no so akonya so still no da so yes no da so yes adwuma na ne chi no obi ene wa hwere machi akwai obi ene wa babi sam bibia ebi no mu sam omo ye metamfo sam tam I don't understand me am MPP no kura me yes sympathize am obi ensi me hada ene ye kakra kan di simpanyfo na pema sam pa the Bamenchen. Nkoma ye share kufu ado biresu bienwa. MPP aba. Panyimbi ba ha no bepe ono ne benefit na nye Ghana benefit no bepe. Obeka na bra bo nsem no ono okọ. Okay. Na se betwase ase empanyimfu ohu hia na omotimi atu anamon a nyame nso betimi atie. Nyame betie. Amade aka no obi ama. Why not? Eno na mdi kaka se onyankopon wo pese nipa nyina hu so ne nyankopon ne ye de na ni monyam ne na sida nyina ama no eno nti na nkomhye wo ho ti no se gidifo na nkomhye ne ye wo mo de nye wo na wanyi bi se ye bagye di se wo ye nyame wo ho ti na nkomhye no fa so ba nye bibia wo pese wo da no ho adi meyo ti ko fa so da no ho adi ne nkomhye no say yes nyame o nyame obi afa da ni mu da but nkomhye da me ye nipa e fa me so ba ka e ba mu no e ma ye hu sa kwa na o se nyame na asoma na ampa ni nyame no wo ho ampa ada na nipa bia ntimi je bi no no nko ade o ka re ba me a odi dua ma so no enye nkomhye nko na me de ka ayaresa tumi a odi afa be so ye nsenkyere ne e ma nipa hu se asema meka no ye nokore edama hodo a wo sa damo ya ria doctor ntimunja ho hwe ne ya mrofu ntimunja ho hwe na bibidi aba nkosuku enru ba bia na meye ye ma ho de ye nyame asori na egusu a ekoso nya asem keto ya je papa atrase a ye ne enche ne ebija no akọ na eja akọhwe ye nuanom ye maame no mo nso aba papa oba ya beru o man Ghana na hye bedwa fie ewra aban foforo a oba niema e wo so omo ye a ebetumi ya hwe ya ene wo kan bi wo se wo no tare na hwe na antare ne wide a ene yewu papa
Yenim say o man ni sikasem economy say the broni kan na niam anko yi. Awon ne je ne kura na ne bo kura say je ne dia eche kokin ni ade. Papa eden na sa asem ya nyame na mo so kan yi. E wo se mpanyimfo ye. Na ye ko omo kwotare no enko wai. Mo dedi kampa Ghana ni bia na obi otie mi bia nhuru se amanyofo eduru ba bi omo nka nokore. Nokore pa. Obi e piri tumi uru abo amakura abaka. O se e de nokore na ntro frafra. Ti omo piri tumi no omo ama nokore na edi. Eye the whole world na ade ato yani. Ye ho kire yen. Sikasama say the whole world in Ghana. Me no kasa America president e di ni besi akonwa so no. Wa sha ase etoto no mam. O metena ase no, o toto no mam. Onim yesi wo wi ase ya. Ba Ghana no, owura mama no bo nto amoma ehu se Kufuado na momode. Jomba om de ombe ye nkama. Enye yade bia no ntokwa bia. Ba enye sa so na tie. Nti se na wa won election no. Owura mama awe no. Me sympathize no papa. Oye mbobbo che Ghana nipa bia. I know. Say, baby obefa sika de aye economy no. Eye problem. Ehia se abofo na beka. Ehia se honhom bi na eka. Ete se nipa nyina hu. Ti nura nyame honhom na se so da na di no. Me pese ma soro ba no nkrofo etie me bia ombenya false ibia hope bia se bibi be entesa. So the mama baya bibia sidi be kofo ewe be yese be enye sa na tie. Me mpe false hope bia se e da ya ho se wi ase nyina na aye dene. Nti Ghana so ye kwa ye nkira na ya yirem. Ye bebre baby e kofa petro ye teso method a Kufuado ne ba mi anom aya yetima sustain ni petro no kakra bedu sabe no omu jai pe ko use another method yewu ye be sala ya to petro no bo be din all right ha me apebenya bie ni nyina ye ka unya pe bi na unya na wo to a ete se de acho na wunya bi na osala ya na din pese ananya nkopon pese Ghana fo nyina hu se enye easy. Of course owura mama no ko wage atum se obi amo na boso na enye easy. Economy no expand emu apie. Kufuado ba e wo fa principal nko over 13,000. And wato moto acha mo cars wacha mo moto no cars ni nyina use petrol. Abai ni petrol obeto ansana adwumafo akase ministers no mu de soja forso a omados migration dos nurse for no doctors ados omunyina ekese abai ka oboy no a triple do ura mama obekwa ko first kan he no de aye ti the force hope bia akwhyenum so mama be die Ghana be di dey be yesi a wo feli nkrofo wo ha wo mo bedu be bi na de bufu aba mo mo huru nokore no so de dey animu ni ye nyina na ye ko ye nyina na ye pere nti nyame wo no pese o kire se emma NDC party no more parliamentarians no enye o magene se ye nya mo ntie pese ye de ye pe bia abusua minim politics mu kakra ma di akira che ma kasa politics mu ache bia ni pa bi mu susu anti omunim wo ya sa aba no ho ba kire no opposition na MPP o mo small minority hono wonu o man cooperate a it said you wish akonfo ayo wadwe se wona ukura kase de bia fo mo so a de beba no se most atiade no mo ka nokura yes
minority will accuse the majority, but the majority will have their way. On the common print, the other has some best of the parliament, no more jam. No more, dear Mope. Moya pet, as I do need to. Will be bad, will be a on back. If you say one party system, I'm all. Democracy, the money I didn't know. It means so we are two pet. And what? So more, no so can be. As a sum of for more input. One fat pet. Yeah, what you wanted the move the outside or go for where you and your democracy being a problem woman. No. A baby by a Ghana independent nipa back, mammy, we are feeling the 17 bar. On the face and DC parliament. Or ya dear papa. 1992 MPP uncle boycott. You feel my melody. Well, strong. Nipa baako or handle parliament. Enti the nyame person come and this if what you are saying. Well, ya to Obama when your majority. But we trade with caution. Na money minority no. And come moving your jumano. Meaning parliamentary and she share war. The Amoko kind committee level. The Amokano, one fine yet, mum, so you could cheer for Mosua. And one Magana and quote baby I echo. If I sat yes, I eat. A BSC baby to make a sassa experience my who matna hard check. Frequent come and bell so sad, this is a drink. BSC Ghana have be a who baby to make car. Yes, I may support to you. Debbie. Me a top baby cry, this is Bapa or Cranam ye. Norma, come now for pretty room. MPP pays so a woman who may contract cry a mammy. So, and this one of your contract. So, Mamba power and no hammer. Na the bear man be yinty and not yame. As she said, Parliament to honor last season, no, Uncle Ye. Yes, said no man be pity. Ye live in the passing in whom no may take it 6 months. You're passing a gun in your two of a woman. Now, you cannot call papa, Nipper baby and cannot call a fatty and pity. Lucy or Mulusu yen free, Tassing on Mania. The dear banner say, Uncle join IMF. Young quadrant, you need associate being a task. Opposition, young penny, my mom passer. The I critical, the also 1 pound quadrant, a so quadrant. Sir, what to pursue to phone or what I look at the master. Obia who talk to be a new debut. MPP weakness and no back on. Ghana, yes, stand still, no, if you. Major if you MPC no come fast so year juma last 4 years no and yet and come say by 2020 no say on be ko parliament aburache de ampa omoburu omo ti afi de na aba no a enche da ya atwere bo bebere na mu ntokwa na no baba ne omo be so de free parliament ni ade no na me de ma no tumu bie say whoever obey Kasama for parliament no say babu in the best sample or babano o man ani na fam na said the agoro no city no unya dodo a musuo o nya dodo so a musuo Santo Viano mano sa onu a wanuru koy on so wanuru fofo fɛn kototie jabe penfo fɛn kototie jabe wɔno nuru kwaye fofo mo so wɔno wakanse mu saa na tie ti ubenya nka ɔmo nɔɔso pii bɛ 10 ana 5 bi na bro so na mu die sie ni na die sie ni na ayɛ na ya sere wɔ mo kana yɛ nyina yɛ man ni yɛmfa mo obi aso nte kamfa
wo ye ya obegya ho akọ foforo besa aba eno na mo mfa nwene na fe aba no oba no so ma omu nyina Ghana fo nyina ntia se enyefo modene din kura che kare no kura se di wi mo sia the whole world no enough me kasa experience ma tutu kwai ami nim wi asensem ti me ka nya Ghana asem keke nti no ya srem paabo ama owura dom ama ne dom a baba no se kura finance minister obeyi no kura me to me no ayasem because me tutu mani hwe NDC mu a be den kakra ye nyina konua na so ye nyina si bom ne so a yesi bom so a wo yi ho se me nko a enye me mfa sa kwa nya su ntu NDC fo Ombe no maybe 2012 ama nipa bebire twa mo ho fira NDC mu ye mu bi se amaye mpe o masam enye se enye party na ntutura asem no me wo me bench ya me use dada ya me shop wo Mpempe college ho fitting shop ya ton engines ne no ma me baba na ehwo no makwa akosra no me yese me betu benz na me yese boys bi ne nanam ho no ne nanam ho me de minim se omo fe na omo hwe me kra me ba na betu mo se me spaka na mo bibio pro na toto yan ko Central Police Station no se ade se ai odi yan ko no se me timi ka me betumi ka de me ka ko me fia mo ko Central Police Station se de odi yan ko na e be cancel ma kiro charge wo aso mon kana he ya se ai ka no ye suspect so wo twa na so ni number of years ma use ke e de na ma mo suspect ka no e fe dodo bumper bo bottle kwa se enye Ghana ka isu na so Ghana mo ye ka kabe ka yenko na so me wo me pipes wo na ka so mbisa so pipes hwe ni mu se de tetara ni mu na kire se da be po original paper na so de men so am fan nanti wo fie omo ne me bra bura so fie awu me pake ya ko dem na mkoyi paper no ba omo so mu gejira ho kra ye nyindi wakofa paper no so sa ade abre omo so enza anyi paper si ni sabre so manya yie wo sunya me be dware akosunya no ngofo ni me ha kikiri me fa card mo nkoso so me card nya dia be be mo asa paper ni mo pa mo fa paper no nko na mo nko test card ni enko me di tukwa bre papa afi na DC mpanyinfo bi ba me ha tu mo hu mo so mo be pia bo o ma to wure mo pa o na ekro papa de no se mo nkrofo no de o mo ye no esa na mo pam nkrofo free party no ti abana ba no o mo ja sa de no mo nyo sa no ma no obi tene ka ma o se yakwaje o ye de na nya we o ye de na nya we ye mu bi a ronse ba ye hu o mo a o mu twetwa nkrofo sa ye de na nya o sika no e da so we tirim ndi mo sambe follows that simple na onko ekuro na akọ na wo bre ekuro no ni hu se dada no na mo be e ma ye ko no party no de o be ya e be fe no ana be ma ye kwando na no owura do mama ka se bi se Ghana fo nyina na MPP opposite yi nyina nkambo ni mpeja o ma no nice speaking na betima ye sa mo ma ye mmeri nkrofo kuro entaketake nkrofo ye strandi ye nkrofo no bi of course nkrofo no bi anya aba na asoma o ande no kre pa o ma fa buru nya ho na ewe krakas de no na andi simpanyfo no o mo tu o mani hwe saafo no yi na bibia anya wu of law na obi a no o koye yi kwa na ajo ka mo ka fam anya fe eno de ya o me hu ameka ti ye basre
MPP ne NDC man ye nyina dia yen kambo ubeka so e monpaye man NDC na o monfropo a na MPP ba e be ka o ba bebre also bebre na ye ti o mam ni bebre the best thing to defend is to attack asi ye koyani ye bompaye mo no mutimu peja o man no ba bi akufo adom de duru o mo so be peja ko na ye koyani nti omama ye nyina di bi ye ye no ne ba de srede a de ma NDC asese adeke de o mbesi power na ya ye ba ko afia ma no okay papa we de ya no tia wa mama me let's say baby ye di nkomo de abeduru nkomche ni anyi e be ka say oman no ya ye bone oman de bone de se ye de da bone de ho na enje bone of course bone fata bone tani pa ho to air is human nti bone de ye empamfo aye bone na na ye ne ye gi asotwe eno de ba ye tiwe nyina ye guso ye bone ne ko ye no de ye hu ye bone ne ye twefiri wa nyame de kye okay de ye sene se ye be se ye bone fache na ya bom pa ya se nyankopon se no me bi a ba ye so sani bi a eba musuo bi a eba bi a nyame ohun ye mobo no nyi firi so mo je hwiegu a eto mo je hwiegu so onsi anomaye ya sem krofo a omo wo market ni adan ni no ma no se omo hwe ni ye afi nsuo sha se betoto a ye ma no so ye control mo se de nsuo no nyiyiri nku omo toto nsuo mo ene enua bebubu na adan so be papa suku adan ni no mo nyina nyame ayi a kire no se ye me yani ekoho nyame yi kire a esese omo wani ekoho ye nkaebo ya futuo ka cho se bibi wani ma wo se futuo pa na ye de tu ye ho fusa se ni na ba ntie na ya hwe ebe boa ye aramo Bishop Dr. J.Y. Edu New Jerusalem Chapel Sokoban Appiah Kumase aha ena owo sofo panyina wagina enkomhye mu ebru mfinsia adunum a ena asofo aba no ne yimu bi wono ne na bedi nkomo eya akwanya kese nti abusu apanyina nso edu mani age se memmi momu ne medika nya sa akwanya wei na meni papa betena se na de nyame nam no so a wode ebaaye no ye de abremu ewo ehon mu ye di si na ya sore so na yakọ bomodi na wa won subscribe ye na subscribe na share like na fo adwenche fato ase ma nye decent omuso fi ha number no ya no mo ha ai enti me ma papa dia to enti papa fa number no o number no number no fi number no ye 0244 766 977 0244 766 977 that's all bishop I don't know about free okay o first one chese bishop gina number no David tie nipa wo ne be kasa no on ne be ma guidelines panyimu nipa nyina free me nipa nyina ba me che mi ntimfa me number to badwa no bia free ne kan ne me wukura yes bibi hia na opeye ne a ya botre o free sa number nipa no obefa no wantimanti 2 ye kura de ma were ho ubetima akoso afra bia da bi ubenya na fe ubenya me asoso wasema obeka na be ma wanya me ankasa ene de obeye wanya me mpa amasofo nkuma no bi ti se edifo ata no ubenya o no makasa at least obema guidelines se itwase me amebamu a so bebem mebamu na ya boa mu nyame djuma ne ye uba ha asa ya yarfo be 800 nugu ha edam atwire na no kwesi de nipa 21 edam atwire won abubu ene de keka aka won de so me ade a omko mu fie bosume bia yeguso ye nyame djuma nti obi hia ya mfa ya ho nkame mo fa procedure no so 0244 766 977 ubenyaye Everybody nhyira mu nyina ma mu nyina afi nhyira po papa obi yare o site me ba 800 ya ya man na se obi ayam man na
said the making consider any per 21 or more. Now, the are no more say, be to say, be a damn phone one I am up now, or more person, more man, or more bar, a betulum be ye who you ma to her. Say, it be tea pokwa now, or no, when you're quiet in the number. I lie you. Lie. Free money be beshim. Yeah, to us here that was a me number see, yeah, church room. Do we feel one and afraid with you? Jodi can't buy it. No, Sir. Yes, you go so see a down. Oh, yeah. See a brosa can see a plus me and so to me. Yes, I be go so a crabby and I'm in the bedroom be a same DC down on a alpha benya baby. Say a down or hacker see a come admin says him, say, you but then you be on a number bonnet. Ya remember from the Swasso Moon in area. Sir, I did the acheme, my yache. So be here more so we yare be a movie as a Brunian to man, sir, doctor to my will and said, one no, Yami Timusa, Bomodra so baba, Omudum fabric grand a bamo. Into banner, baby, Mawa, na yatwaso. The young fire will feed you soon, sir. Philanthropist no or more boa and handful no nibiano. Momra Macedonia meboye, a danny here, Cacra de Baboa may team the Sidama only be for now. I have for no. Yame Bishop, and the end of the tone suffer. More talent to Cassia, Ghana ni Banya media man, more man in Yakwa. Copin semi wood, none come a timid pity asa ya baby. Aja no hoso ma asofo binuma metete wo mo yo be ye no say that be only why and that's all say will be betimi afa otu na okura ebinum be fa na munya anye perfect no okura de muguso de wabre na so ase de wutie me de ogususu ya adwuma we no ade a se wo ma wani tafam titru ayarsa no ese da bia wusua de metuwe kura no misua de because physical normal ye no yade bi beba ubo symptoms no kura na esese and the BT doctor for no malaria and typhoid the symptoms no ya de ba ko do we a ukohwe malaria parasite o si ebi ni apo ba bi atọ and then cry each parent cry sabe kan ho and so the symptoms no te say the symptoms na kwa yemiensa ndi wa practice anya wu the more na practice ya ni increase ya ba bebre no madwunu mu bai mi madwunu mu do the more experience that's what the typical do match dem ko onya medical doctor there be since me ma mi no medical doctors. And so, many of you meet your little trouble who's moving. So, what can tell you now? But there. Oh, I'm so much medicine. Mukwa brutal queer medicine, by you know. That they do her until if you hospital about that problem in the facing hospital. Yeah, we are checking where you see. We are afraid that we did it. Spiritual. Nti ye de both the physical be about eje ti gese ye say asort yetimi ampa ya de bu ho a wodu be ko doctor no na yare no symptoms no akwa all right but obey lab obey bibia na entesa eso de ade no a odu doctor no na ye afiri ho nti me so no e basa my sister said no sentence we say that here yare we hunta de wura me fi hanko a e bompa ya bi be na watchu bo se afedi o sa akwa check ya da ashu afi na aba physical o de spiritual aba physical de basa abu sebesre edi da watchu na ho ato ne bi ho a e be dogia kodu doctor be bobode doctor no be crack in brains symptoms here okay dey we eso kwa ye lab a enfa ho
asemo asem da kure be di yare ho ko da ko ye be se da ye be se da ba ne ya be di no ko ye sa kwan ya wo fa so ne sa ne ma nyina doctor panyin bi wo krum ha ya asem ketwa onu me anante ache di o jisunsu ma asem di Dr. Tevia no asaye lawyer kura to be as papa be hwe we mama na we dey medical dey ya hwe bibi e dey do spiritual film if you are paranormal sims doc hey we see na you see so I'm catch your spiritual eye oh extreme eye we na dey twa no we ko okay so that here mate hey ti da ko se dey papa ka be she da betena se no dey ye be di ayarehwe ni ayaresa enko aho nkomo ne yabisa no admaster die ne no so be bi free eni die waye die akwa koduru nyina no ne no so ye die aba beto dwa me din ne abuja pani owusu edume me ma nyina mo ene hwa oje ahene wa ye die den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa ada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame